Khable phi baro syakatup khubor jungi kedon Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Pensyai bak bantai dor lingdo halor ke skim san hajar tingka shiye. Artayo umdon doktor hamar kasa PHC thili kijingkia longpang. Kin mau tempang ke Meghalaya second battalion ya ki pulit beslur. Bat kernyom ke umrit saw laar ya ke pathar khama ha ke jirang MLA Cup football tournament. Bat mentang in pa chiki khubor bakam benya. Umentri ketenak kerep keriang ubak bantai dor lingdo haka khat khandai tarik urisau ulalum yaki ofisa rengkat kinong rep namau kendrau constituency ban pensyai halor ki skim jongka focus plus kabalamang ban ai jingerap san hajar na kebenta ban penhe ke kamai jongki. Umentri ula pentip baga jinglum ya katai ke jingelang kadai ban pensyai bekila dep jit ru yaki briu ban lum yaki kot don kam bayadai bat katai ke skim. But ini ki passbook lan ki epic serap semua ide ben ai ling baju ki lan dia beli ai ko blok bat ko blok kan selek ko dum bat ka juga por rupat tang kito ki ba ladon na ki group na ki PG kin sayo ila to skin san jar handrai lan ki hapan form thmai ki PG ya kan ka focus plus menta lada umdon nak po ki group kim na ban evil ya kan ka jinyo jingrap ya kan ka grand ka bangi ong san aja tingka dai na ta ka daong yo pun syai mata sini bat ke jingadon lang bagi dia orang bak ki sodar snong bagi nong snong kan long sisa ka jing mento bat kan long ke jing berku nak bentar ki nong snong apa konflik sing ni tu. Nadu balapin kinria jakatri Dr. Namarkasa Primary Health Center PHC la artayo minta kani ke PHC kamdon doktor namar u doktor ubadai banwan bujli 41 shimti yakam hakani ke PHC. Kejing bomdon doktor hakani ke jaka sumar kelebu ikinong pang hakani ke than hakijing e ke bakraw khamtam lele habami kijing don kamban sumari kinong pang hakasaw kasan hakakha kapun bat hakibabon jat kijing don kam jeng kibriu kibapang basitom. Kinong elam kah New Trap Youth Council HYC kilalit marmar banya kendu ikibor District Medical and Health Officer DMHO kibapet ya kakot kakya hanong Stone West Khas Hills bat kentu yaki ban penkloy ban bu doktor no hakani ke PHC. Nakaliang ke office u DMHO kalait ho ban nakani ke district ladap pentip lut ikijing don kam syoko office jong director Shillong. Kinong elam ke HYC kila kentu yu ba brolding nong seat MLA u balong ru umentri ke sorkar MDA ban nyerap lami kijing don kam kinong pang hakani ke than. Menta kani ke kam kali yak sikman. Bata nakaliang ke jong i kum inong elam jong ka o kum iklido jong kani ka department jong ka ko kya jong ka district ki berkoi kila forward ro ya kane ka kam sate sa director hante Shillong na ka benta ban lek don kam. Nakalian jungi kum kaseng ni kermen baka jisim kya jong ka district medical and health officer let's say kan wanra bat kan wan no chisndon ya kijing ek jong ki pajba ki jong ni hangte markasa ha ka ba nidan tang kate ka markasa PSC hi ka ai jing sekri ya shibun tali kisnong bat ki pajba ki babun ba ki sanya na ka kajakai semar Ki officer rangba ki pulit langrut bat kinong tre jong Meghalaya second battalion kabadon ha go ragri khat 8 kilometer shwaban poi hatura ki leplong ye kijing le buram ban kan mau tempang ye ki pulit beslur ki belapha ela kijing em ha ka kam shakri patba ha ka khat khandai tarik risau ki samla ne kishnang ba marjan ki lawan bani shimenta ha ki program le buram ha kini kisngi ha ka por riu baje dang step rngap leplong ye kijing mare marathon ban kan mau buram ye ki pulit beslur Lasam certificate bat khusnam Shakinong job. Upulit rangba usuba CVS Ready IPS Deputy Inspector General Western Range bat Ubruno A Sangma MPS Commandant kilaydon lang hakani ke program kinmau tempang ye ki pulit beslur hakani kesngi. Hakani kesngi manna usnem lakan mau tempang ye ki pulit beslur jong kari berokawai ki belapha ela kajing em ha kajing shakri patpa jongki. Dia blogging या प्रोग्राम को चुसो कता एपिक को चुसो तबलोंगिन बिल्कुल एक हम कहा हाई सर अंशित कमांडर सर नबर में नफा करना है दाली देखिए वाचुम खाता फर्स्ट सेकंड थर्ड ना दोनों वाचुम प्राइस मु अंदिबा दाल रंगत दाल सरमंग निगर के मंग कंसोलेशन प्राइस पर मेच करना दोनों हा वांग बा खुशनी खाता है जापा तो ना है वाना एक्स्ट्रा वाना बनो देखिए दावा देखिए अंशुनी second battalion Meghalaya police ni commandant sir Bruno sir ko detik sa ya strecho pamate dali ya manya ni khub sa ko dagan thachina ni ma bikhum naska
Ke MLA Cup Football Tournament Arjar Arpoar balapenyat the National People's Youth Front NPYF Western Jirang Constituency kelasdang hakakat khandai terik risau Hamadan Western Ribhoi. Ia kini ke tournament lawan ban play do MLA ke Jirang uba Sostenes Sotun ha ke jingdon ringkat UMDC ke Jirang uba Victor Rani uba pendap lang Walang President ke NPYF Ribhoi District uba Eratus Nongsit Vice President Meghalaya NPYF Usamla Marcus Lapasam, lembat kiriu pau khmat ketika than, lembat kipat ba ke belawan ban Kershan ya laki kenhon. Kejing yakun ha kini kesengi play, la yakun ha pedeng ke Umrit Sports Club Persya ke Pathar Khma Sports Club. Ha ke ba kirang ele akai jeng kita ki ar kenhon, ke la yakun ting e. Ke Umrit ke lepelem ke Pathar Khma da saw la ar kol lingba kejing shoot tiebreaker. Haduk lai pu ar kenhon ke lawan ban Shimenta ha kini ke tournament. Ke NPYF Western Jirang kalapan kre ke song pisa ke Shillong tingka ya ke kenhun lado bat san pau hajar ya ke bawan baar ringkat bat ki trophy. Kindon ruk ki khusnam shimet ya ki nong ile kai. Dingkong lani ka awareness habade bat ka bandra dingkong ya ki jing sniu khantam yu drugs way na ki jing dibwat uba la penyok ya ki khun samla jong gadong gathan Ka Jylla ka jumi hi barokoi ngai ka jung kublai ke blok ke yang pi ya ka lentia ke joki baro ki member jong ka NPYF ka ba bila ai ka ta ka jung sekri na kumta kumno bila ban tesong ka kumno bila ban hikai ye kuai pat ba kinya ya ka lenti ke bebet bat ke pang ha gede kumno ba pin mara ya ke emla sarang ka bakut ke basuba Kejelaniam Shillong Archdiocese bat kejinga selok reuniam Selesian Shillong Province hakalai pau terik risau arjar arpoar kan pelong ye kejing rakhi bepuk beping da kejing lek niam bebonjan ban kan mau buram ye kejing dap shis pa snem kejing wan bet sembai jangki missionary Selesian nari Europe ya kejing et Catholic hakani kathan chatai lam mingi kari India ya kini kejing rakhi kemen en penkut hakani kesngi Lakmi lenti bagi pat riunget deki pau hajar na Jylla kani kathan kintut Shillong ban Shimenta hakani kejing kan mau buram ye kejing dap shis pa snem hakikam shakri blay jang missionary bala letno hakajing lang bikilat pathai Khubor ka balalong hakakat khandai terik risau uling do sat jang Jylla niam ba Shillong Most Reverend Victor Lingdo Ulakot bat weri ki pat riunget jeng kilai tali ki Jylaniam Shillong juwai bat nongston bakin ye Shimenta da kejing shongshit hakani kesengi bekerpang jong kabalang bat jong kejing selok reuniam Selesian hakaba ununcio ambassador ke Vatican hari India bat Nepal Most Reverend Leopoldo Guerrelli unsalong ukongsan Ukli du kejing ye selok reuniam Selesian Director Major Reverend Father Angel Fernandez Artime SDP undon lang bani Shimenta habaro kejing le niam bat kejing le kemen hakani kesengi Lepin benaru baya ke procession ba halaim kra in penlong mentau snem haka khat lai terik unai wing ya ke ba lepin sange no la ar snem minchwa na ka daw bak laklang ka klam COVID-19 hashitulup ke perthai Kibor bepenyat ya kabalang Catholic ha Archdiocese Shillong kilikentu bat ya weri ki pat riunget kilok ki jor banwan syakani ke procession mani ble da ka jingkmen hakatai kesengi Te kumbang lai so kalai pau terik pat kali kesengi ke kerpang susu ingi kali kesengi ke khaddo ke ringkat bat kabalang sebulan sehari ha ke uta unong mi khmat jong ba Allah bu pop na Vatican ni khartum nuncio bayar bisa belakran un sadar ringkat bani mau sen penmenta ya kita kecing kinya ke kriam kamu kedam hakalai pau terik jadi kita kali kesengi ke bambangi jangan angu yu play takrar ringkat bai ba ke bagi bai hi barok kin sawang tu si manengu bendam yu play dan da kampla ke bamau ulale hangani ke dong setelah mingi desai sin ngai ke bai ai bu play takrar ke ku kita Bat dak tu ki Khubor ngila poi sya bakut tat hadu bing de syembyang bat nakaliang jengi ngi kerpat epi bepin kershan ye ke channel jengi da ka ba pin subscribe like bat share syagi parlok jong pi keble shibon